pe fo le tata wale si fasala lau on le radio Samoa suma le lima iwa tolu a mole ni tula fiafi ia o folofa ma whaatalo whaatu pa ia lasi lasi o tata o tunu I so lava se vai pono o ni atunu mana nei la langi o lo tata ma futa le tata o porkala mena ni fiafi ia whaafele ati lo tau pa ia mano tau mano ona pa ia le atua o so lava se whata whaita ulanga ia whaatalo whaatu ma lolo so I fumo ia ma lolo fola ma lolo tau bata neva yes ma lolo whaatai lau fionga I le li satini sinia ia mo le taimi wa whaavana mai o mai lau fionga ia whaapea fo I le ai ngali ia mai se fo I matanga luenga o tau ngā lulue ma tau tuai lo tātou tunu ule nei vai aso ia mai se fo le lava yaso o tuana iatu whaaftai lau fionga sa vema whaafsili ia whaaftai le tolo maua pele malosi ia le ngata futi tono a inga ia whaapea fo ia le o lofo ia alo matama whanau o le tātou tunu ulo mātou ngā lulue whaatasi ia o vinga mar whaaftai le tolo mo le malosi mo fo ia le ono sai fo ia mo fo fa pali ia o fianga ia I ma nga wenga fita fo o nei vai aso fa ila fo isi pisi on tanga wenga nei vai aso ni si fo fa fita au le ngata I fa fita au li masani ia o ni si fo fa fita au li sa kukupu ia mo watu ale fo ko mai ia fa fta ile to le lo mo pel malo si tau to ni tata o tunu ia so fa so ia tata ma futa fo ne tunu malo fa fta sa lo fa lo fo ila fionga fa fonga fo I le tapo inga Samoa I tu e fio le rangi ia me sula fo I le rea tunu o New Zealand ua a vea mo tatu a inga lona lua ia ma ua pui ai a tatu wa ia tau a me se fo I lo tatu saunga le mo I lalo le tulafono pe te iane ia ia taimi fo I lea e tawai o na taua le wha manatu pe I lo tatu tunu I lea taimi ma lea taimi a me se o le lava ia so wa tuna I hatu ia sa lo fiti ai ia le ai tele nei I au kilani I ta fenga ia me se fo io lo longa ma fa le tonu le talo le tau ma le to tele o tatu ainga na fa ina o la tu si manga me se fo io la to fale Mount Malawa ia ma le tele o me totino a seta o fa le aina Ola se tu langa ma se so soani le officer le leo malau tau fo I matanga luenga I le tanga I mal sisile le mana onga sa o ia le a fo I le se so soani mo tātou tangata whafta isa vea I le taimi lea na tupo le whawhita uli le porone fo ia wharefa natura sa to tele nisio mtanga luenga le no ti nisio tātou a inga ma so soani fo I le ave sia saunga le mu mai o tātou a inga mai o lātou la oma mauta le whai se tasi o ata o video fo I le na I lungo no pinga te whai langi nisio li I ma mai tai mtanga luenga le na so soani nisio a inga o tātou tunu mai se lava whana witi I le taimile o lolonga ina wa umanane lolonga ia sa ye fo ina isi o whawhita uli manisi fo o li tau masoli ngā tulafono le ana whaatino ina e nisi fo ina o tutupu ia lolonga ia le fo la sa so sona mtanga luenga o le vai asora nei marveason sin vai atu nei le sa o atu mtanga luenga ia me se fo ia le vai ngal Pasifika la vei tolo mtanga luenga leo sa fe so soani ia I tātou community fu ilalia I le tapena ina ma le wha mamahina o nisi o no whanga I le vason sin vai atu nei le noto ia le mtanga luenga leo I whalu tangata mati tua fo I puki koi o le vai aso lane le sa ia I mangeli I sa so soani le kanso manisi fo o tātou tunu lau tele I le tapena ina ia o lau mamauta I le lauina leo la pisi tulo ave kia o lo o whaia pia langa luenga o le si vaenga le sa whaim tanga luenga leo le bason nei ma le bason si beatu nei le sa wheo I wila vili vai ina ia mawhai ona o inisi o vaenga I le o I le au nanga I tau tāwani ma va ia po le ale mana o mia o lo ia o tātou tangata ia peiwheo na e sau no savea ia o le awa wa tupu le vaenga fo po whalau e whanātura o iai whai masari ngā tulafono mea no tāua le ui le vale o lo o iai nisi o whale fule le uanga o ia mea tōtino e le ngātai mea whai ngā luenga ia o nisi fo lo ia vaenga tāua o mea tōtino ai ngai tono whane lea ua fu le se ngā tulafono I la tolo fa le nga yo ina fa tulafono le ngoi
O le sila le vaenga le fautua ina le tata utinu. Ono lo iai pe ila tau o lo o afea nisi o le tata utinu ui vaenga o lo afia. Ia ma whailo. Wa o ke sawa malikanso. O ila tau ia o lo kau whaase se vo ilia. Ona o le mana onga mana nau ta inga ia ila tau. Ia o te tonu o lao mamauta. Whapea lo ke sawa vaipo le hale le hanga o le whale o le kāpeka o ngā umu me whapena. Ina ia mo mai se sosani a le upomonia o le avanoa lea na tau te whaatino ina ia sori ngā tulafono o le ngoi o le alai fautua ina le tātou utinu pefe o na batu fautuanga le basan te batuni sila to ai dio tangata ni vai fisidi ai o fea le vaenga te sawe whai te le mautino vai si vili ina le matanga luenga le fai mai sawe pe o tangata mo ile ale ai le tauna tali ina tangata ia mana tua vaenga mo mua savia e mua vili atu le matanga luenga po le housing o le ala tu tangata o la si te mia va no le tatu ainga o ia o le fautuanga la fai te lo mautino vaenga mo mua kari fafu lua o te tauna vili ia le matanga luenga leo e watu e fai se fa tano nga masia ki po la tu ia ona ia e mai company ele fai mai o mai o nisi la na fa fi tau o nisi vai ngolo vai per fa tu pula ia fa fi tau ni tau tavali o no le tele o ai ngole wo ese mai mano fanga ia sa fa le ngaina a lo tu wai sa ma da tavali fo ia ava no la ia la tu le lo mai ia fa ia so nga tu la fon mai le ma fa o le ka vale un fa ngale fa so nga tu la fon o le fa tu ngal tatu ia tatu ai nga ma tatu tu ka loka fa le tatu tavali malo o le avanoa lea e te tau ona whai pui ai lea soni ngā tū la whono ma whātu tupula i e tonu tātou community te mini malo whaftai saulo e se le tā ua te lele mele o ilau saundo anga ua a vea taimi o pōpua ngā tio tangata the most vulnerable time that our people mera o mi elso soani a le ua whao ngā e tangata e fai ele soli tulafono deception o le tau valea ia ma le fraudulent i le atu la leo nisi o company insurance e tilo i mea ia fesili le ID a mai le telefoni ma wha mau le lei a i lau telefoni po ele ata o le tangata po ele ata o le tangata ina ia mwhai o nei lo le lei ai ma avea mo moli mau i so stoi ngā teimi e whauru ai se complain i po se whaseafo i le tūlanga o menei. O le sila vaenga tā ua tele. O le upulea, me whaino o whatua nei. O le matua puapua ngātia, mapa ngātia tangata. O le looting. O le ngā oi le, o le tinga ina tangata. A le o nea lau, e si pupula i whane le couch ma le pusa isa, le kilo. E mana tua vaenga ia. Mo i la tau o whaafafonga mai o lo o whaia fo i le vaenga. E whai teti, ono nele i tūsa vea. E ako ngā oi mai pusa aisa ma sinta ka mea ma vaenga ia. Avere whare, ki, se si ke osi paka. Mana tua, o lea ua whaaleanga i le sua vai. Lo na winga i le te leo le afianga. E ono tupu se whaalawe la malfunction. Ia malfunction le ngata leo microwave mo ila tau la o whaia le aenga o le ofo i le au mai au tawhala wala o me koe whaola mana tua o wala ona tu i whafo vaenga ia wa whaaleanga ina o le te tau ona tu i whaonga ina e le sefe lea mo le saunga le mua le aenga a whaia i se vaenga ki whio so sangi ave kia i tulo sa mo ma whafonga ai peone tau o ila tau i o whaia le vaenga lo le ngoi o le si vaenga pito si liona tau o fo le te minei o iai ainga o leo lo whaamatala o lato lao ma maota e whaise manolonga mua ona ua whape o whaisi vevelo le tau lua o nisi o ainga o le kasi whaasau si savili tutono o whale le sa afia o le ava noa fo i lea le ua whaonga ine lato ua o mai o lo i kongo whale manga oi pupula tulo ma whaonga ina i au penga malos ina ia whaafefefe ima whaamanu alia i lato i ona whale ai whaatino ina sori ngā tulafono o le whautuanga Samoa a whaila whaise malolonga e se fea le loka o tātou whaititoa a whaise whaititoa vo le ta ui tātou whaikoa wala loka na ai te tala le whaititoa vo le lau papa ala koe singa savini masina e fau ai o le whautuanga lava ia auani o tātou malo loi de po
ai le loka ina tātou whai te tō wha malama o tātou whale. Ona o lo tupu pēr le vaenga le robbery. Po so ngā tulafono yo le ngoi martale pe whale o lo wha ngai nei a penga malosi. O lo na winga la Samoa o vaenga i te taunsin te tō al tātou tunu. Mo le tātou saunga le mō te mene. Malo whaftai tā ua te le whafunga mai le tunu. O lo saunga le mō o le priority po e wha mua le nā. E le whape o tātou masani le neighborhood ma o le tātou vānu nofu matua oia. E le lei o le mea tā ua le nā le fuisa tāta loi le tilo tau sanga o mawai. A e malanga i se nofuanga fau po o se Tumanuvao mana malama ma tausi le vale lei mautua oi. A wai e le mea tau le neighborhood watch e mawhai ei ona e tu ua le fale a longo atu lo tua oi next door. Vai, malie, na mātou teo ese mo se aso stasi pe lua. E tā ua tele le vāta ngata ma le vāfso ta i lea. I leo sio singa ma le tau singa le lei o tua oi. E maua e fōi ia le sotanga le lei, ia ma se fōi le pui puinga o le saunga le mu. Ei le mata upuna lotea le vāso le la porkalame. O le mata upuna le insurance fraud. Peo le asa tūlanga e mawhai ei o na fautua le atunuu. Awa peila le mele o mai nei e hoto fa o la tau mai le council o la tau mai fair le company mai le business ia po le housing fo ai mai folet e matua i se i sini tangata nei no mai nei and claim who they are so it away tele e tangata le ua a mai la to mata upu meu insurance meu me fale o fale ngaina la sa fautuanga fa le tulafono i le pa i o le tatu o te no uma ofisa nga i ai ave i la tumtau. Mana tua sa vea. A fai e te sila fia Samoa ele i fai sau insurance. A sau se si pepelo e fa pe o le fai le insurance. E te sila fia e o i lolo toi fale. Ele i fai sau insurance. Ele ai se me te sai ni ai ni pepa au mai. A fai Samoa o le sa fai le insurance mai o lea e te mauti nolo iai. O le fautuanga. Whaafso tai sa o lawa i la tau lea sa tau fitu ngai. I le whainga lau insurance. A mana tua. O lo iai fiso ni ana malo te minei mai le vaenga leo le ministry o le social development. Le o lo mawai ia po le social welfare. I se ufa whaingo fia. Le o lo whai ei vaenga ia. O le fautuanga. Le leia o lo tau whilo ai whaafsanga i mai la tau lo whai ei vaenga ia. A fai o iei nisi o peono ta o te musolo o mai whapea mai o mako le o mai e whailau insua. Te tongi mai se whase lau ai a watu muli le ona tatala tu leo se vaenga atupe. Samoa. O le tau whase vaenga lea. I le wha Britannia. If it's too good to be true, it is not true. A whai ua whai asi mo i kene lau sida sida. Lona winga e le mo. O lona winga o le o i lato leo lo whai tau whase. E ono o e sida fia vea. E iei nisi o la tolo o whaerta o whase le whai mai. A waku le whase lau. Kongi mai le whase lau. Ona ta tala atu lau le limas furu a whele i. O maaku le whase lau, a koe whai me waile me le whale kong. To e au mai se siri ma se lau. Ona whase se ina le tata o tino. O le whautu wangala. A whai e te si la fia e lo enchua ina lo whale po lo sa. A wakako ki whinga, a wakako ki o e whaonga arwhau whase dea. Lona lua, Samoa. Wana wa o se tangata leo o te le whaia ni insurance o tātou tāma le po lau ma mauta o le upo mori la lea ai ma whaino so sani ia te o Samoa i le whaasido ina atu leo o i au nanga i te tonu le malo o lo o lato whia ngai ma le vahenga lea a tātou tala noa tau whaasedia o lo to o tele tātou o tunu u e mai se lava le taimine nei o lo mana o mia i mea whali o lo mana o mia i taa vali o na u whaaleanga nisi o mea whale whaaleanga ina nisi o mea whale ma taa vali o le la wakua kako le Facebook e sa ili e vaenga tau ngofi Samoa i e whai tete tau whaaseo lo ilunga Facebook i te mire nei o le upamoni ana e inisio a inga le olo o tele le se le ni wa mauai o no o tau whaasele o inisio lo lato whaatauina ta avale o inisio lo lato whaatauina ni mea fale o inisio lo lato whaatauina telefoni o computer ma vaenga ia ai le mo o le vaenga mo mua manatua o ta avale o lo va ai per matanga luenga le wa le sile vanga le na fauto ina na te talo mai le matanga luenga pe me fai no fai lo tatu tiru to tele la to lo la to fa ta wata valinga o i lungo le Facebook
Ai o le whanonanga o lo iai, o lo talia le tātou te nuu mara lātou lei loa. Ai o mga whakau, ai a kuno leo toso mara tātou tāwale marifari. O no tāwale ngoi. E ono lawe la vea o i le tulafono. I lo talia ina lea, oni o loa, o whata watu se tasi ato e, a oni o loa ngoi, receiving stolen goods. O lau mata whaioi, o le wha mauti noa le lei, e le o se o loa ngoi le o loa le a maise la bata tu tāwale. Wai lunga le car jam, tu lo Samoa. O i nai te mauai, po se tāwale le o se tāwale ngoi pele hai. A fai fai tia watu ka vale lima sfuru a feanga we fa tau lima afi Samoa e ye fa le tonu nei o le fautuanga la fai le lau susu enga ia mai e ama e mautinoa e lo stavale hoi oni mea fale mo i lo i mea fale fo na oni ata tulo e lo ni mea fale o fa le anga ina se lo longa e le o se telefoni o fa le anga ina post telefoni ngoi fo o vai nga i tau se sila tato tulu ai e tele averina se tupe ia i lato a fai la wa e loa o loa mo ile o loa le vai se no fanga sa nga le mu le official le fai ia la cafe la le official le mo lo sa nga le mu fa mo le mole o la cafe la le official le e fai fa ta wa inga le o le se leni ia male o loa le la fa ta win ia mo so sa ne tato tino malo fa ta ta wo tele po mo mai le po ia maulungo tato tino o nei fautuanga lo a matue fa mata faingo fie ele alu tele ia iso ma fo se vanga na la wa a fie lo ia fa to a apalo le ofi ia ke kango o ia ai u mai me ai fo le me ve velo le ofi o le si vanga ta wo tele le sa ta ngai sila nei ia le tatu tu a mai se la vale ai tele ia kilani nei ile lo vai ma le tele o ta fenga mauanga sa ta ulu e tā ua tele le whaafonga le tunu i le alert ia ma se wala au fo i mai pulengo le Tumanuvao i le state of emergency ma ia o la se soani leo ma se fautuanga e tau mai lo o te tau na tātou tūlai te tau lona tūlai o le sao leo ia mana tua upu masani le whaanga tātou tunu sili ara puipuia na ilo le tautom fiti a whailo sa mo lo ia i se wha ilo leo o te tau una fai se fufuanga pe ono tāua fo le vasan se mea tuni e ini se o tātou tunu o lo musu e tu ua lawa ma mauta ai o ila o lo i eile avanoa e ono tutupo i whaafita au li le tātou tunu o le fautuanga a fai ua sau le whailo ilo o te tau ona tu ua tātou lawa ma mauta po le state of emergency sa mo ua tau una fai se fufuanga ua tau una fai se fufuanga le ngata i lau saunga le mu o saunga le mu o lo ainga ia saunga le mu fo tanga talau tili o no lo vai pe no tau te muso ba ia tanga luenga ni so tato tunu o lo musu tu o la to la ma si le fo savia ma tato tunu e tele fa fita u no tupu ai o le saunga le mu o le soifua malōlōina o nisi o siama o lo iai o no winga la e te tau lava o na faise fufuanga ia whailoilo i o lo amei tātou malu e le urungali o matutu o la fo le urungali i le sunga Tumanuvao o la fiong fo le satinsini na oso ia lolonga ma me ua tafenga ua matualu le vai tonu le fale na tu lo le lo matua fail join Benga o fai akuanga le langa e mai lor sai linga fa ka keo ia le ala wa kafe le vai ia le ala mua ai fa mele ko inga se va kali mai sunga sa kango mai ai fa mele tala lo matu wa lo le usu stai vili lo fanga o mai amo ma le mo pe o inga ole si vai nga sa va te fa after tato tunu o lo no fo ia tunu i fafo ma dila le ana vala au mai e ala mai tato por kalame e wala au mai wha mon mole, o lo iai o lātou ahinga o lo no whenini sila na o lātou. Tarafata i tai ia o lātou ua mātua lo lātou soifua. Ai no whato o tas. Wha mon mole, pe mawhaia o na siaki. E mawhaia na matanga alwe, ma mawhaia le vaenga. Mana tua le telo tai me vidi me tātou tunu. Tai me lan tupa lolonga. O whaisi levo la fiafi. O nisi o ahinga ua pere pawa. O nisi foi ua leise interneti. O nisi o i lātou, ia, wa momoe tu lo Samoa, wa le la ngonga kakanga ar kerefon. Le la tau whai ia o tātou ainga mai whawhai so tai mai. A ua le moso tai inga, le na walau mai. Le na mola wano no mtanga lunga siaki o tātou ainga.
ia onga koe viri ei lo i tātou ai ngam whai lo iei le o kei mea uma o le whautuanga la sa mo i la tōlo no nofo i whafo atu New Zealand ia po te tonu fo New Zealand le loi kalastete Wellington pe a whai o le o mos so ta inga mo tātou ai i au kilani nei i taimi o tupo i whawhita auli o le whautuanga vini mtanga le ngale lo mo se so sa infa mo pe fenga siakia mo ila to fo au kilani o lo ye ai ngai fafo atu au kilani a faile o mo wala un mtanga le ngale lo tasi o limportas e fe so ni fa mo mo se siakia kwa po o ke ia ni sol matu ai o va ngala ia ni sol o nanga mtanga le o lo fe ona o fa ina tu mo tatu Ei le si numero wangalo ia te sa introduce foi ma launch le mtanga luenga o po le tasi o lima e apo tasi o lima le ia te toi a mai tasi ala le mana tua o le tasi lava ia fa lave fa fo se o lo tupu te mina i ono a fi ai mala matia ai e le ngata i saunga le mu ia o sei fo o le tasi o lima lava ia moni mata upu e te fia tala noa i le mtanga luenga leo e lipo tia e le o la matia e le soifua le taimire nei, whafua se. Ai e te sila fia ua whai ma vaenga fo le e o la matia e le soifua. Awa mata tu ina ma. Wha mauina e leo. E iai la nisi o vaenga o le tasi o li mawhailea. E mawhai ona e wha atumuina le lipo tilea i lungo le internet. E iai e le si taimi e vile le tātou tunu ue fiu e whatali le tasi o lima lea. Ia o le whautuanga Samoa, lava papale o na le manku. E nena tātou fo i le viria numero lea, o le iei fo inisi o lātou lo mana. Ioi, ai o la vaia numero le orua tasi va tasi o valu whaiva. Ia, e so sani tātou tunu wha mamalama nisi o vaenga, e fo inisi o tātou tunu ua lo ia inisi o whawhita aulia, ua le maua le mtanga luenga. Ia, ona vili mailea, o nga mole seavano, ai manu tua save. E fo ele skai mi vi me tato tu no fa marundo io fo singa mo e fo ia le wale la va fo ia o nisi o vai nga sa vete fia fa do atu tato tu no mo ni fa tuanga matua fa mo mo tanga ima fa ai le fa na lu ngo tato penga ta fa langi pol internet til nei o lo ia nisi o fa fita uli ya tato fa na la iti ai mai se lava ta mai ta la iti e lalo I fo sfuma le fitu tau sanga o lo o faini ngā wō I lungo o pinga ta whailangi. Ma I lātou o mātutu o lātou soifua. O nā vele ma vāenga me whai o nā tu loa si whawhai ngofi. O ngā whaase e meri tangatana I lātou e atu I whailoa I whea ma whea. O I lalo tutupo I whawhitau me whai e sori ngā tu Tulafono mātangāia. O le whautuanga mātua. Whai o e si le whia ma o e kau I ke fwile o I whale tonu tu whanau. I vāenga ia. O te tau ona e susuidu mo le tanga o lo fisa o leo. Faise li po tima faise se complain fu le ono peno tau. O whanau e la iti mai se fast fuma le lua tau sanga tamaita. Le wa mata ona whaonga hina e ila tolo o whai so ni ngā Tulafono. E kam whai fule le whaatino ai nisi o so ni ngā Tulafono ma whaase e lungo le internet. Ono na winga mātua kankanga isi I le leia ia I le internet po o le teimi le whaonga hina e le whanau. Le se langa rofe a mai telefoni a mai le laptop sa chilo po ava inga ia mana tu e ni so fa na mala bola to ma fo le kana ngo le fa pe lato o le sfu ting titi sfu mar fa to sanga le tala noi ale lo e lo po se skanga kapelu suma lima to se fu o le soli nga Tulafono Samoa se nga yo inga te faia pe a faia te lu fa o ma fa se lu ma ftanga ma sta mai titi po se te nei titi e lalo I fo sumar fito sanga na ilalo. O soli ngā Tulafono le vai. Whaila mātou e si la fia, o lo a fia e lo walo a lii por ta mai taifo. Pata un fais fufuanga faso ta imtanga luenga leo ne whai in puipinga mo le whana. Malo, whaftai ta ua tele o le vaenga lea le tanga luenga leo. E fo I vaenga whaabitoa la tu sila. I le whaonga ina o le interneti o alof sota inga whane yona po I le mtanga luenga cyber crime. O la toula na tilo mtanga I sisila. Ma ia malmalama fo I Samoa. O le mele of sota inga lea I vatula o fionga I le isatini.
o tuainga fesota inga leo se tangata matua ma se tangata lai titipo se tēnei titipo i lalo ifo le sfuluono tausanga. Uma whai una mōlia le tangata i le mataupo le soli tulafono le statutory rape. Wātu le whaafunga mai o le atunu. Uma tuainga mawhitanga whaapenei o loo whaatulafono ina whaatapulaa tausanga e le tatau o no o iai. O le peo le tāua le nā le whaafunga mai le atunu. Ia whaalau tele atu fo i le fionga le li sātini. Mō le anga i luma. Ia tātou i loa. E le mwhaina tātou tāu fia. Uma nei mea wātoro fionga i le li sātini sinia. Ai mawhai o na tātou pui a mai a tātou whanau. Langa o le lalo langi te le mea. Ma le sa o le tonga foi o tangata o lo lātou whaatino ai mea nei. Ia. Ele mwhaila o na pāpui ma tātou no nofo luas fulfai tu la fitu aso le vai aso e monitoa ma va ailo a fine polo watali i mea ia e tilo ia. Mana tua sa vea. O le sila vaenga i le sila ma le vai fo i le tātou tunu. Pe e whai asi mata si papole fo i le leo mātua tala noa i le whanau. I tūlanga whapea. Ai mātua e tatau o na tātou tala noa i whanau. O le vaenga mōmua. Te tauna tala noa le whanau, wha mauti noa le lei. O se tangata mo ile te lua whaafsaha. O le wingo le whamatalanga. E mana tua le messenger, ia la wingo le Facebook. E ma whai ona lua video call mai whaasanga kirikiro mai. Nei leo le vaenga fo, le tala noa ngā le text atu lo, po le tai no le whiau whamatalanga fo ile le ave. O le si vaenga, tala noa i le whanau e whaititi. I le tapu o leo lato wata ai tu uilungo le internet. Mo i lato, le lato te le whiwa ia. Ono lo ia inisio vaenga le whawhaingo fio for le whaperitania. O makanga blackmail lai. O amatona whawhewhi ma whamatau mai. A le au mai ere fi awhe. O la uku wolo waka lungo o le upenga te whailangi ki tilo le lalangi. Whaitete le whanau. Whautua le whanau. A maise la pata mai tai. A wana iso ona tu uinga no lato wata fo ilele I lunga. A maise la wala e o lato la e ina. A maise fo ilato wa ili le nganga fo ilele ilato le lo feso nga tu la fon. E fa se ele whanau tapu e to lato wata tu lo samo. E a loma ni la e. Po ni la e fo ilele le ono mea ona whaonga ina. O le fautuanga la. Taupe I tato mātua maise la watina amtama. Fautua ina le whanau. A fe maise se puaksiaka. Fai titi ele te tau ona fai ele tu. Wata tau ona longo le mtanga luenga leo leo. Ina ia pui ai le fai. Wara te leo la fianga sa vea fa pele tu no fa fonga ne fiafi. Te leo a fianga o whanau la iti. Pe ati tupu vaenga ia. A wai fefero le skama hiki po le sintiti o le la fai lo lalang. Ia ata nei lungo internet. E ono a vea ma vaenga e pule lo lato soifua. E ono fa alanga fa le tono o lato ma fofau. O le fautuanga la, ia fautuaina tātou ala mawhana. A whai ele o seisi o lo wainga, po seisi mai le aonga, po sa woma mai, le te tauna so ta seisi lungo la internet, po lo penga te whailangi te mini. O te tauna longo mtanga luenga leo. Malisi vai nga tāua tele lau fionga le li sātini atonu whauna e sāngoa iai. O le tō tele o I la tau fo I le lungo o le social media, o Facebook, Instagram, fia wō mai I ate. Mani. Ona mai leo le lato fo I lea o le whaatalo sanga e fia wo ma fia friends ma fia mafuta I ate oe ai e te nofo e te le malmalamba I lea tangata ai e te nofo talia ona whai leo sota inga nai lea taimi ma lea taimi e o atu inistu langa e le mana o mia ai te le malmalamba I ate pere ala whautuanga le katu tatu tilo nefiafi a whai e ke si la fia te le masangi tangata le a o te wha wo iai to teller tato tunu ule whawhaingo fio wa heke e telo nisi tangata la to pages for ye po ila to le ua yel to mai whaapitoa ini a wala whaasoli tulafono o ma whai ona la to tatala ina ia nisi o vaenga I te tonu o penga te whailangi ne po Facebook pages ia o le whautuanga a saule le request po saule mana onga ka pe a whai o sisi o lo a inga wa te tau on te pe e ei ni se la tau e whaaforinga me o lo wainga o le whautuanga vidi ke fongi masiaki ma e kango la fo mai se friend request ya tia o e manga au tate wo lungo Facebook a fai mele ai o lona winga o te whaasien wanga le o le whaingo fia ia na ni nai se kone po ni nai minute e te tala no ai lau a inga ma wo e wha mauti no I la tau ia ai sefe mai ai oi puipuia mai ai oi
mai le telo mo fa fita o le muliane ma lo fa tai ta wo tele matua e le dei foi ba nga ba o nisi ne mata upu e tapu o le winga le upu le nai tapu e sea ona fia tala no ia ile tu e tele ina susu e lunga ka peta ma le fala e salu ia lalo ina ia au lava ne i tala no ina ai ila u tala no ma le fasoa lo fionga ile sa tini sinia ma le malu na malo au ele fifi ele allo le tala no le melanga e tele ia le tamau ainga o upu e mo fai ona whaonga ina ia malama ma manino iai e iai la upenga ta whailangi e te ia ua o so solo ifo tu ilu mo oe o lae te nofo e te le lopo fele upenga ta whailangi po o se link po o se website e te tango atu e te tala na o mea lea ngā mea iai e le se mea nā lai ona e tango fu e te tala awa o le me mua e te tango atu e omi ai oso mai le mea le icon fe mai this website is not safe la le mea please do not open e ia lapata inga fa pena ana I lo lea awa le tala ta wa o le whanau awa ne te tala ina le nā mea awa o le page le nā o le link le nā e toi le watu lisi mea toi te tala tu malisi link e mo fole ata matua I tele na wa le tele o ngau sai tono lau matumu ai fua ma oso tu le mele virus o le mele o le virusi fo le whaaleanga ato ai whaila I tono le computer ia ma mea o lo o store iai mea o ngā lo tau ainga ma mea o ngā o lea o ngai tau na wha o ngā ina o a fui o wha maunga na si sau no le tau o le si wa nga sa vea e le taimi le wha e fifi le wha nau e download ai fui le pe a mai fui le ia por kalame le leimo I la tau a o inalo sau wai ia nisi o soli ngā tulafono o le whautuanga pe o na tātala no le whewhine nei o lau mata whai o I mātu o le sile tutu oma wa ai po o le lei ia a whakero mamalama tōna wai sisi o le whanau matua atu po o nisi o a inga mau se isa wa se e kikilo po o le lele website le whaanga e lo watari po lo wafine o I o lo sao mai e soli ngā tulafono manisi o winga le lei mamatanga pe a whai le whai te tato ia o le vaenga le nunga nei o tato internet e nisi o vaenga tate fitara no ai foi o le vaenga mua o lo o iai si suinga la titi lava le mon fa mama la mai ile to so ina le o tatu ta vale la veve ile awala o le taimi ala ve lo sa Samoa e ke ia ku ka vale vo ia towing company tow trucks o nisio suinga la iti le isa via a fai e toso le company a fai e isa se taimi vo le tala no to me fa pe atu le company le toso ina lo sa toso lo ta vale lo fale o le vanga mo Samoa e te tau ona tutongi mo le seleni ona toso ile I lo mo tapo lo la a fai e te le tutongi e le ma fai e la tau I company e tow truck ona toso ta avale I lo la po lo mo ta se I longa wo umon tutongi a le tutongi Samoa e le ko so I lo fale a ko so o ile yard po no fuanga le te wo ta avale company na te le la fianga o tatu o tunu ualanga la ko kongi e lo ma le fi voilia o le storage o le fautuanga la tatu o tunu a le eise se le ni mfaino to so ilusa ia fa ka fa ira wala ai sa ilise si lo ai nga se so ani pe fa tali se mo se to track to so ina a fai e insure lo sa le se me ke pole wale mfaino to tongi le insurance so ino lo sa po fe la va to so lua a fai e te si le fia Samoa o laia ia te ore se lengi a leu fai mai lo te to so ina tabale wala na mana al mtanga luenga to solo sai o ile vaenga leo te o tabale o no lo fi fa insu se ngal mtanga luenga leo o le vaenga la lea e to tongi la mtanga luenga le temile to so ilusa pe a fai o se mana onga pos fa to nunga mtanga luenga leo e to so mtanga luenga fa la to so se o mtanga luenga la leo to so ina vaenga la yo vaenga la le tato to truck o le fivanga lo fa polinela tunu matua leo o e fai tafa o nga fulele I matafanga paka pe o fu esa va vani male ainga tu low lava ne fiafi ai e fi o le fana la iti foi potama ita I foi I fale le tau o le fautuanga te tau ona yese tangata matua e o mal fana witi pe tama pe teine le fana te tau ne tangata matua e o mal fana o lo o yai ni se soli nga tu la fono lo fatino ina
I te tonu o whale le tā ua lea mō le lau tele. O lo iei la to o lo fia so ni ngā tulafono i le vale. Po o lo lafi mai kokongo o tulou Samoa ma le whaafonga i whale le tā ua nem whaatino i so ni ngā tulafono i alo ma whanau. Ia po o tina fo i matamaitai o le whautuanga la. Te tauana i si tangata matua i o ma le whanau la i tilia. Pe a whaile ufio i whale le tā ua lua. A whai i tamaitai talavou. Vai si ka mai kai kalavou kiruo. E te tauana puipuia mai ai o tau. Mai whaafita uli alo tupu ono nei so ni ngā tulafono matia. Malo whaatai tā ua tele le whaafonga le tiro. O le si vaenga tā ua o te fia a tonu e lava se teimia wa o mea i o cyber crimes ma whilo inga whaasoli tulafono i lunga o apio fōlinga ma websites. E ma whai o na tai tama e soli e tuai sisi tulafono matu ia pe o le mele ua tula i mai le lalolangi atoa human trafficking. O na whaeloa i lai, e o lava i ta maitai, o le o loa whaawo ma sista maitai i matua atu. Ai te lua whaeloa i. O i nā, ia, e sengi ai ma ngau i atu, o e le o i loa atu sisi. Ia, o le whape o le i au kilani. A la ua ave Australia, pa ua ave sisi atunu. Ia, o na whaapolonga i leo o tau i whainga whaasori tulafono o whiusua inga. Tu lou le whaafonga le tunu. Ma nei te neiti la iti. A le wa le lopo whelu se sao no le tau. Mana tua kidnapping po la malo si leo lo tupu ni usila le taimine nei. O lo tupu ni usila le taimine nei ona o vaenga ia ua wheloa e lunga o penga te whailangi. Whape mai la ia lea ka wheloa i le paka. Ia ona a vea lea ma vaenga e maua i lea vano. E ave wha malo si i la tau. Ia, magongofo i whale tulou, Samoa ma le whaafonga, ma whai ei soli ngā tulafono. Mana tua, Samoa, whai e tele o malie. Lua te o ma se tasi e ave whaamalo si oi. O le whaamalo si o le kidnapping le vahenga le. A e ma whai o na tupu vahenga i. Pe le whai tete o tātu o tunu. O le whautuanga la, whai kere o mau ki ngoa le le tangata le fia whela i ate o. Fena ilu mo ofisa leo leo. Ai fai e tenu atu lo ofisa leo leo. Ai le fia sau. Ona e si le fia le Samoa. E te le fa le tonu le. Mai tau mo fai na ia ungi se taimio e mafuta ma le tangata. O le fautuanga la valaia. E te tau ona alo ese mai tātou mai le fei loa i ma le wha uo mai lātou. I lunga lo penga te whai langi wai le sefi. E maanga i at farsa. Wheloa iai, whaamasangi, ai le ulunga le penga te whailangi, ona e tele whaafita uli ma soni ngā tulafono, pio ne taua, le ave whaamalosi, ia ona whaanofo le ma whaapolonga, ia i tangata ne whaini si o soni ngā tulafono, e le te tauna tupu le vaenga Samoa, pe a whai e te alo fia mai lo whaonga ina le o lo penga te whailangi, e sa ili e sa uopo sa upanga, o le whautuanga la, whai ke kau māsarosalo a koe kau se kau whaale sa o le vaenga leo le atupu. O le vona te tauna e tango le tātou telefoni. Ma vili mtanga luenga leo mo se mapusanga ma se file mumoi. Tasi o lima, tasi le danu mbera tā ua. A le ofisa o leo. E mwhai ona e tango e teu whaale lei. Io e whao ngā i le teimi a. Wa vili atu le tasi i se whaalawe lave whaafo se i wale mawhai. Ia. Whaonga le tasi o lima i seisi teimi. E tā ua whore nā, e te lipoti ai ni whaalawe ona tula i mai, ala ua whaamawina e leo leo. E ei le tangata concern o le community, o leo of sota i atu. I matanga i po e lata. Nā leo ngā o tātou telefonia wā. O whaamtalanga mau tutu nā, o clear evidence nā, o mea o le fuafua le atu tupu, ai ele i o mai ia, o manatua foi. O le matanga luenga leo se na o se vaenga to i titi. A o tātou o te tai o le tu malo, manu umawhiu anga me kalesia, o le community lau tele le nā. Ma o le tātou sao fo le nā i le sosoni ai, i le matanga luenga o le malu o le malo. E se si vaenga o ta oto i nai. Lua nei vaenga mun muni lava leona wha matawhila ta por kalamni. O le whautuanga le mtanga luenga leo lo, ono lo iei nisi o tala whiawea i le teimile nei, o lo fua nisi e whaisalato misa anga i Hamilton, i le taulanga whaatau. O le whautuanga lava i le mtanga luenga leo Samoa, a whai e mawhai ona e alofia lea vaenga. Ia,
tau whaatino le vaenga mo lo saunga le mu o no lo ia nisi fo i o whaamtalanga lo o whea ilunga lo penga te whailangi e nisi o kulupu fo i o le whaapea whikau i whaisela ko misa kele na shopping center o le whautuanga la Samoa alo e se mai le shopping center pe a whai ma whai una whai le vaenga a matana whai a whaataru te minei ia ma malo lo le whale o warsaunga le mu e malo ainga lua ele nulo wa le tau le lo o mai ia ni sio fa le lum fautuanga fo ia na malu o le fautuanga Samoa mai lo sa po se filsa a fai ma fai ona tolo se finga malanga se yo universo fo se ka ki kilo po la talo le tau o le fautuanga e te tau fai sina malu lunga a fai o le fai ona alo fie le vainga si le to ai lo sa po o tatu tavale po sefe po le leime uma ai le sa un finga malanga ia ma vainga tau o tātou tau mawhaina la awa pe a whapeo la whafulu sa mo nei te malu weekend ia ai o whautuanga la ia o talo tau luluwa to the conditions tau na whafulu sa fua i talo le tau ma le la mai i la tolo mo fo i poto to mai fo i poto mai fa to fo e wingo le tau ia a fai se paki fai mara fai te fai mara fia e fai mara fi de mu ai ni se fa fi tau ni o te tau wha so ta ilmitanga lunga tas mo wisto maanga mo Oe Male malo whaftai e se le tau waile o whai atu le ku paki ma rira o le whai atu whai mo le fuafua ia maua le saunga le mo fia tangata uma ai le whapea o se paki e o mai e langa mea sa e ita i sis tangata e lua au ipu lua au fangu koe whafangu mai mana mea maua mela maua mela whai mai roma de sākangi a o i kongo e whasi e rau wai tā ua fo ia mene o le talo le tau o le whautuanga mo le tātua tunu e le website le na le Auckland Transport Authority o lo iai le lato weather forecast o le sila mamao i le tulanga o le fuafuanga o le talo le tau tango e vaaipo o fea le tu malope te malanga i taupo tango e punch in le ngō taupo o le ale weather forecast i taupo le teimi le nā e au mai i lava e wawai le to mai whana iona po me lana e wha ngale i computer ma mea aro ko osu su eka le anga i runga le mea ma mea whapenga e le aonga o le si da vaenga o le lolo wa le tau o le si fo i loro sua vai li sami moni ono lo tele ia nisi o vaenga o lo alu le teimi le mtanga luenga i nisi o whawhita au li lunga le sami o au fo i e fia kakao fo i lau penga sa vea ai waka uska i lava i talo le tau mo i la tolo o sa au rin whai ngā whaifa whaafonga le talo le tau whaamole mo lo saunga le mu ono le tele o le fo i o le teimi le mtanga luenga le ngai whaapea ngisi a vidi mai whawhita au li ia e le o mtanga luenga le o lo iai fo i vaenga o mtanga luenga e mawhai ona fisosoani tātou tunu pe a whātia fo le lunga o le suawai po le sami fo o le whautuanga la walai o mtanga luenga a mawhai ona malo lo le whale se ia kau fio lolo me le tau o ngā whailo o se whaangkanga patino le vaenga a o tātou te tau mwhai fo le se le ai le ai mo i alkalor kau kako wope kako whainga kako whaanguka o wai te le whaafita au li o na tupu mai le vaenga le ai ma se lau saunga e lau fionga le li i sa tini o le mta upule o le a whai ma whai ono no tolo ia le whai ngā malanga tolo ono o mafuanga te tau o leo o whaalongolongo mausta i le talo le tau a wā e isi taimi e mtua solo a toa ia au vai maunga ma tu maunga o ia au wala mo polokai e te luatu o kaukai o lai whaasaba i o no uia le nā au wala ia ma avea ai ma me whaki ngā uru ia ke o ngolo le whaalongo mai ia lelei la whatu le awanoe lau fionga tāwalunga mai le tāpor kalame wal whaafonga whaatai lau fionga sa vea mo le atu le whaatai tele lau fionga ia ma tātou le tio i ona nei fo iwano whaaro nei tula la fiafi whaatina fo tātou por kalame masa iai ia ole nanau te inga lava wali e sosani le tātou tino e le ngātai vahenga le tulafono ia me se fo ilawa ia te tau a tātou mauna nea tino ia whamanuia le atu i uwhanga nei weekend i le tātou tino e mo ilawa le lo wā le tau a tātou talo sia le lofo le li mai se lao i ne mo fo le saunga le mua le tātou tino ma o se weekend fia se weekend manuia le tātou tino e mai se fo se weekend saunga le mu tātou tue whiloa i le vesi fo le lofo le tua
ia fa mangalo foi le ona pa fa we Shew pu sala ia e manuia foi le weekend la fionga sa ve male ai ngai fa pe foi tata wale fa sala la so fu alo va tai ata te le tau ma ba e o mana tua nei le tala malia le sia woto ina le I mangele o la to foi mai va po lo e masina talwai ya fai foi te tasi ma fan o va e fo lu lo dingi di le o le ma pa ulto ina va mai io ia o te ma fo fa wa e fo se time o te alu e tongi le ia le afama ai fo ini te mine te o tu la mini fa la vela le ile va e o solo ma le ma lo longa ina fai o vili melo ia o mai o to ma lo longa fa me o le mea ka kia le mele o fea oi a fa me lo ke lunga le tingi a fea lo ma kuam ka mi ma le fea au si mai o fai la tingi mo nga o ia a fai le tingi el ko inga nga o ia a le fea ku po fe le lo ma kuam ka mai fa me le fea au si mai e va te tele ia mo lo soi fua ta to fe lo pe mo wi tele no weekend e la o fionga